everyone, welcome back to my channel Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasigi wari sidi Kerala da thokkibani yamna kuina chahi kungani panchangakanda solve tokiba case ne cold case haibetare ko adoragasu adum active oraga leibadagidi uchinna chinna December gi 2022 da solve togibane ado sigi wari se 21 years old suba sister Abhaya ko ban namada 1992 da thokkhiba mangona thokkhiba thodokni ada sigi mafam manauji thoiba thodok mafam sina Kerala gi Kottayam kaurise asigi mafam se thoine Kottayam hai siam thina peaceful oiba adagi church mayam laidana convent laidana mi mayam laiduga am thina phajaba mafam mani am peaceful oiba mafam mani asigi mafam sida sister Abhaya na magi convent ama join togani mana join toriba convent se Saint Joseph congregation gi Kanaya Catholic sister amanena hai ada masina asigi convent oraga makhatam dhabagi oina Kottayam gi Saint Pius haina 10th convent haina mafam amalai hostel ama sigi singse anambana nupi mayam oina laaga lekta me mostly nuns makha moi lai makhatam dharaga moi gi nan dagi mathang kano tongnaba classes mayam tawdo adogi da masu tam thaba lakpani hujiki mafam sida Saint Pius sida leiraga ada sister Abhaya se Kottayam da February ki tang 1971 da pokbane aduga sigi Saint Pius da nupi mayam marak sida masu kano pre degree college tam thaba aduga makhata na mathang tamjajage hana daina lakpa yam thina ambitious oiba amasung am hard working oiba nanamane adubu March ki tang 1992 gise sigi numisida thogdok ma thokani mana sida Saint Pius laraga mana blai tam dharinga gi marak asida magi exam lakpa college ki lakpa sida mayam dagi dum haidi hena tongning bagi larik hena page hana mana ayung antagi alam thammaga ma se 26 ki nungdang se tungbare ada 27 ga ayung anta sida ma around 4 o'clock the magi alarm su khonge ma hagotna machin maya singna khotna tawraga mari makhai gi size da ma se phamdaraga larik pa bahawi aduda Kerala se amna humid oiba amasung saba matam ne doga March ki matam ni na yamna su saba jani ada ma se larik paringa sida ising khawrang zada mana haidi hagotlaga ising ayingba kitchen dagi ising ayingba thauge ko luge na hagolaga mai manabi da hardly me lona ma hagotri ko mi ahum mari kha hagolam gane ada man hagolam ma manabi sing do on the way kauramaga ma kitchen da changuge na ising aying lawuge na haraga ma se bottle do pairaga kitchen da thokkhi around 5 adaista adagi mayam se loin hagonaraga pung mapan ga tarakpa size da moi ngasai gi mathang sum yengba lakpa se manabi ma ngasai gi thingnagiba adagi magi tinaba manabi sing kanusina uraktaba dagi sister Abhaya do karai sakhare khot khare tongnaba sida ngasai moi uhoba kharaduna ma do kitchen da ising thakni na ngasai pung manga dai changimne de halaktri bai moi ju khangau dra bai tare ne di smaina matam je len graga ma halaktri se adagi laktre ne tawbadagi moina moi mother superior sida inform tawbadagi moi mayam sina karai sakhi khot ke na ma superior moi ge do leiba staff sing no hangbada last time khoina khangmadi ma do kitchen da changi bane ising thakane na hai gimne dagi ma halakte na haibadagi moi sing ji kitchen da changa yeng matam sida kitchen gi fridge se hangto ga leirame aduga ising gi bottle akoi kano to ka makhum da nan thoga ising haidu ga makha da tar leirame aduga sister Abhaya gi slipper amasu kano sida chakhum ja tar ga leirame adagi moina kainu ne tawri si boina moi si pakhatna dana koi thiba moi ma se thiba ja hang je mapan da thoktana khotana ka manung da moi adugi surroundings da thira ga kaura ga sister Abhaya na kaura ga thiba sida magi kalik amana moi da goha male goha sigi manakta magi topa slippers nama se ama ngasai ama manung dam ta haurena ama nama se kano sigi whales sigi manakta uba sida musegi kalik sina senjala kan sida whales na non thara yeng bastadi sister Abhaya je whale manung da sing da taraga siraga lerame Kottayam gi West Police Station sida moina inform tawdagi investigation ama launch tawre aduga police personnel aga adugi head police se VV Augustine kauba amaga lae aduga mana photographer ke puraga sagi sister Abhaya gi moi sagi whale mafam the area do moina secure tawraga fire kano kaure fire station gi mi kauraga firemen jingduna tawraga mai sagi sister Abhaya gi body se pukhala podo moi dai nan lai mi singna loina ure ko ura kanda
मागी बॉडी से फोटो नमदना खोतना खरा तौरगा कनोगी पोस्टमार्टम की मोई की कन्वेंस की हॉस्पिटल अम लई अदुगी डॉक्टर ने हाई अदुदा पोस्टमार्टम की थाग्रे अदा पोस्टमार्टम तौरिबा उसी डॉक्टर मोई कन्वेंस की डॉक्टर ममिंग से डॉक्टर राधा कृष्णन कौवे कोताया मोई मेडिकल कॉलेज की मोई कनो हाइतारेने वन ऑफ द कनो हाइतारे फाउंडर की मोई डॉक्टर ने मासु अदा माना ऑटोप्सी से कंडक्ट तौबा मतम सिदा मागी कनो सिगी राइट शोल्डर गा हिप सिदा सोपगी उइको अदगिदी लासरेशन अनि लासरेशन दैदी कोइगी कनोमना यानगिबगी खोटगिबगी अनि मा मागी कनोगी ये थंगबा नागी मथक्ता अदुगा माना सेक्सुअल कनो तौब्रा असोल्ट तौब्रा खोप्रा यमदा अदुददी काइम लेरमदे अदुबु मागी सोइबा मयमसे सी याव यावरगसु हुजिकी डॉक्टर सिना मागी माना सीबसे ड्राउनिंग द सीबनी अदुगा मथंदा सिजाबा माली ना हाइरगा रिपोर्ट से पिरे लोकल की पुलिस स्टेशन से सीजन इन्वेस्टिगेशन तौबसिदा मोइन थियोरी से मथंदा इस कनोसिदा गोहासिदा सोंगजदरगा हाइदि सोंगधरगा सिजबनी हना हाइरगा केस से क्लोज तौरे अदुगा सिगी एक्सप्लेनेशन जे मयामदा पीबसिदा मयाम सिंजिना ने यानिंग्द्रे बाहाइदि मोइदे वाटिंग दे मोइ लाइक सरप्राइज मोइदो हम थाइनि करिनो हाइसिबो करमाइना नो अखोइना येंगा मतमददि मादो मकोक्तसु मागी मनागी येतकी मनागी मथक्ता मकोक्तसु सोए अदगिदी मागी हिप्स मागी बॉडी दजु कनो तौबगी कोई अब्रेजन्स अदगिदी लासरेशन लेरमगा करमाइना मोइना दि कनो तौरिनो खोलिनो अदुगा इसिंग मनुंगदा लंग्स ता इसिंग संगमे हाइदना बु मथंदा इसिंग द चोंथरा सिजबने हाइसे यानिंगदे खोते ना मयाम कइरोदा मोइ गसागी बॉडी दो पुखलकपसिंगदा मयाम दाइदा विटनेस तौरिबा मिसिंगना लोइना उरि ngakतने अदुदना मोइना हाइस मथंदा सिजबने हाइसे यानिंगदे कइदोबगी मथंदा जो सिजदोइनो माना अलार्म थमगा ngata हगुटलगा लाइक पारमगा प्रॉप चलगा फ्रीज तो हांगतो मे इसिंग नु मखा हाइदो थममे माइ सनल म थममगा कदोबगी चलगा इसिंग चोंथरा सिजदोइनो ना मयाम सिना यादबदगी मोइ जिंजिना नोइना हारिबा एक्सप्लेनेशन जे यानिंगदे खोतेना मयाम सिना प्रोटेस्ट तौरगा कोर्टा मो सिकी केस एमो पुखले अप्रैल की तांग 13 मोई मदर सुपीरियर सिना मोई मयाम गा ताना मोई सिस्टर अतोप मोई खंगना बिसिंग मयाम तानारगा मोइन हाइसे सिस्टर अभया ने सी से अननेचुरल डेथ ने मथंदा सिजब नते खोते ना माई सुमाइना कन्वेंट मनुंग सिदा असुमाइना थोकपसिदा somebody is trying to raga kanangum na karigum ma marana ma gum ko na batawri orangani khorangini na tawraga pukhale asigi mother superior na pukhala padagi april gi sida moina police ki state ki police ki crime branch ki kanoda pi gare khosi ki case pira matung da moina investigation tawbagi matung ina january ki tang 1993 sida moina final report pirakpase मासी मथंदा सिजबनी हाइदी दुगा मोई क्लेम से मागी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेबा मादो सुमाइना एग्जाम यागी द स्ट्रेस तौबदगी डिप्रेशन काबदगी सिजबनी हाइना हाइरगा इरगा अमु पिरे एसे असिगी रिपोर्ट से सबमिट तौरकपसिदा मोई यानिंगदबा मु उतले मोई नन सिंगजिना हाइसे नो मोई नोई हाइरबा कनो से कोई रिपोर्ट से सुंगलौ रो नोई सुंया सुंगोय ओइनमदे सुमाइना कनो द मथंदा साइकोलॉजिकल तौबा इसे खोइना कनो मागी नुमिनिनी हुमनि मांगदा वरी सनाइनी सी वाज हैप्पी मासी माजे कइम कइम तौदे खोते मागी कइमो एग्जाम गी मा लुक फॉरवर्ड तौरिने खोलिने सिदि नोइना कइनो म कुपसनबा तौरिने खोलिने तौबदगी ह्यूमन एक्टिविस्ट अमगा मोइसे कॉन्टेक्ट तौनरे असिगी नुपासिगी ममिंग से जोमोन पुथा पुरकल कौवे माना लीगल बैटल अमा सिस्टर अभया की केस एक्शन काउंसिल हाइना अमा माना पुथोर माना लीगल बैटल अमा सेमगा सिगी केस ना हेक्ता कोई ह्यूज टॉपिक ऑफ डिस्कशन ओरेबा केरला दा मीडिया ना जो माइगी फुल ऑफ स्टोरीज माइगी अपांबा माइगी थ्योरी में पुथोरे अदुगा ओइगी स्टेट अदगिदी मोइगी एक्टा करुमा उसके केरलास में उसकी वरीजना वायरल ओरे अदुगा ननसिंगजु अनहैप्पी ओरे असागी डॉक्टर दना पिराइबा रिजल्ट अदगी पुलिस ना पिराइबा रिजल्ट सिदा अदगा सागी एक्टिविस्ट की प्रेशर लागना मीडिया को साइ मोइ सिंजना हाई कोर्ट्स केरलास ना इन्वेस्टिगेशन से सीबीआई दा ट्रांसफर तौरनी मोइ हम फर्स्ट टाइम ऑफ सीबीआई से सीजना रीजन से अमता थीबा फंगदना दे फेल्ड कईगिनो द मोइना सीबीआई द पीबा मतमदा इट वाज 1993 अदुगा ऑलरेडी सिसा बयाजदी फुंगरे मागी मफी मरोन करी करा लोइना मै थादना खोतन डिस्ट्रॉय तौगरे दुगा मोइना फोरेंसिक एविडेंस सु फजना फंगौदरे
court na first ki team jina fail oramina second team mamamu fresh team mamamu sagalona mu haibadagi fresh second team mamamu moina muk seme aduga second fresh kano team jina ngasai gi moi new approach tawje na witness mayam adagidi adagi khangba khotpa mi singje questioning tawdana khotana hangba hore mayam singje kari khangi kholi edu tawe da tawena case yam fadana smoothly chatli ko haibadi moi se o siraida mi singde moi anamba number witness mayam haidi mamang da laktana khotana sini abhaya gi matang da adagi convent gi matang da ngangi ngai sida surprise oi ba thaba amuk tawrani CBI gi moi gi lead investigator officer Barges P Thomas ko basna press conference held tawdone ba 1994 sida aduga mana press conference da release tawrise ma thabak tagi retire tawrani mangon da sigi abhaya gi case sister abhaya gi case se mathanda sijabne haina thingjanlo haina mangon da pressure yam lae aduduna mana pressure se lakpdo ma aramba thabak tawninge ma gi conscience ta yade aduna ai retire tawrani na haraga mayam sida lawthoraba mana sigi press conference tawrisina January gi 1994 sida second team gi lead diko mase asije ma haina mana public ta press smaina tholakpadagi di hekta chaos se erupt tawre ba Kerala da to mayam sagi news media mayam adagi di activist mayam adagi moi sagi convent ki moi gi nanjing ke sing jena hekta kano tawdana irang tawdana state se ta viral chale mai gi wari smaina CBI gi moi gi second lead team jena smaira mangona pressure la moi nak mayam na khangning gi krai de gi pressure la ino kanana no pressure tawri ji kari gi no aluga kanana kai dawru baino abhaya gi kano sibu story mai gi case sibu adok thona loisaningi ba aduga ma se mathanda sijayena hairi se kari gi no haiba gi mayam sina he ta news tagi adu kai gumba su su matam da oiramaga di he na kano oigani ko but adugi matam da adok thina viral oiraba mi khuding na hadi degi mi kano moi achau asang mayam na kano thigatpa degi sigi matang da wari sana ba haise it was a big deal ala sigi matter se moina parliament ta debate tawrani as well as moi gi Kerala gi state assembly da several occasions ta moi da sigi matang se da koi opposition ga ruling party se ga parliament se da arobi da khana doini si matang se mai tawna doini April gi tang tare 1995 sida team amamu seme aduga team amamu semaga musigi team sina Abhaya gi sister Abhaya gi height amasung mai gi weight ta tauba dummy haidi phikano saba koi gi mannequin gumba hai tare ko dummy ma saba ma moina semaga ziki whales da thadaraga zik mathanda chongthaba matam da hai tare ne go ha se mathanda chongthaba matam sida asigi dummy sina saigi Abhaya na soiba magi hips amasung magi shoulder sida isida abrasion lerami ba magi makuk ta laceration lerami ba asigi se mangona oiba yabra mi atopana tawbra natraga mathanda isingna chongthabada soira haina adum du moina test tawdoine moi yam kana honai despite this test ko test tawraga su moi se clue mak ta phangdabadagi moina court ta mu submit tawre haibadi koina yam kana honaraga su magi possibility se suicide hena hadi sunami hadi mathanda sibana hena nami aduduna case atopa makha tana ba kaimbu yaudre case loisalasi na amu cheje thangkalak pasida court sina reject tawrani ba yaroi noi thigadabane na court sina mu yaraktre adegi sigi case gi dum hiding kan tawdana mu maning mamang hanadana leri kansida 1996 sida chahi ahum matung haita moi ge sai gi ahamba investigation tawba chahi ahum gi matung da report se amuk submit tawre ama mo gi dum investigation tawre ba team jina ki team jina hairai se we believe ko haidi cj murder gi case ne na thajai adubu moi tawba ya ba tawre honare khole aduga sibodu sigi responsible oiba kano se tragic event se asigi kana no responsible oiba se khoi thiba ngamnare koina effort mayam tawrasu aduna ke se amuk lo shalaje na amuk su hap kali aduna jamu ke adum court mu reject tawre ai court system kano na mayam gi outcry outroar parliament ya ba haise aduna court sina amu yadre noi team pamasu pam anoba resource mayam team mayam tawraga amu thiyo na amu reject tawrapadagi makhata na mu investigation se adum tap na adum chathale ke se sukloi loi chandaba dagi di answer ma phang dabadagi mayam sina saudana July gi tang ama 1996 da action council lama file tawre moina petition tawre high court ta ai ngasai CBI na
ꯊꯕꯛ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯦꯁ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ CBIꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯦ ꯊꯥ 3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄꯅꯦꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ CBIꯁꯤꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇꯗꯅ ꯑꯅꯥꯎꯟꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛ 3ꯒꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ evidence ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ evidence ꯄꯨꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛ 3 ꯀꯣ ꯂꯥꯛ 3 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛ 13 ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ CBIꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯅꯥꯝꯕꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯝꯕꯧ ꯀꯩꯅꯣꯃꯨꯛ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯝꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝꯐꯧ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯃꯣꯁꯥꯏꯗ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯀꯦꯁ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯤꯖꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯁꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯀꯨꯞꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯀꯟꯚꯦꯟꯠꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯟꯚꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯥꯋꯔ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯅ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏꯀꯣ ꯄꯣꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯈꯨꯠꯆꯥꯎ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ they were trying to cover up ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯁꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯤꯅꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯁꯦꯅ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯇꯤꯝ CBIꯒꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯇꯤꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯁꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ CBIꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯤꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू तौ सिगी आंसर से लौब ngमोयना सिगी मतुंगदगिदी CBI की टीम अनौब फॉर्म तौरेको साइगी अमा साइगी टीम जिंगजे मोना फॉर्म तौरे टीम जिंगजे न लोइसदे हारपदगी साइगी कोर्ट न जु अदुम इन्वेस्टिगेशन मखा तौरगा लयु टीम अनौब सिलो तौबदगी अनौब टीम अमा मुक सिले सिलगा सिगी टीम अनौब सिना 1999 सिदा मोइना तौरिबा अप्रोच न हंतक मेडिकल की मोइगी ऑटोप्सी रिपोर्ट अदगी मागी सोखिबगी विटनेस अतोपसिंगसिदा मु नौना दुगुम मा मोइना मु डॉक्टर की मेडिकल उमदा मु माइ ओनजलगा अदोइना मु चंगे सिगी चंगबसिदा हंतक्ति मागी रिपोर्ट से डॉक्टर अमा खंगना अहामदनी डॉक्टर राधाकृष्णन ने येंगबनी अदुबु हंतक्किसिदि डॉक्टर अहुम अमा तौरकासिदा मागी साइगी डमी मोइना थादब डमीदुगी रिजल्ट ने अदगिदी सिस्टर अभया की माई इनिशियल मागी कनोदो मागी ऑटोप्सी दो अदुगी रिजल्ट ने येंगा कांसिदा सै डॉक्टर अहुमजिना हारिसे डेफिनेटली मासे कनागुममना इसिंगदा वांधरिंगाय नत्रगा ज्ञान ताद्रिंगाय इसिंगदा लंगथबा माले खोलेना अदुगी रिपोर्ट से लापदगी मोइना कोर्ट अमु पुखले हाबदी सिस्टर अभया से मर्डर तौबनी मथन सिजबा नतेना अमु मोइना अदुगी केस पुका हादि कनो रिपोर्ट तो पुथोरे अदुगा यामना ngamiजिजु अहामबगी राधाकृष्ण जिना तौबा ऑटोप्सी की रिपोर्ट सिदा साइगी मयामना उरिनिको मकोकता सोकपा खोटपा माइगी साइगी हिप्स के कैदा माइ मख्वांग मयादा लेम सोकपा सिंगजे फोटोदी कापखरिनिको कापगजु रिपोर्ट सिदा मेंशन तौरमदेबा सिगी रिपोर्ट से मिसिंग ओइ लेरमेबा अदुदुना मयाम हाइजे मोइना मिस हैंडल अहामबगी केस सिदा मिस हैंडल तौबदगी दुगी रिजल्ट ना केस असि सुकयाम सांगधारा लापनी अदुबो अकॉर्डिंग टू द न्यू अकोइना डॉक्टर अहुंगा तौबसिदादी माइगी सिगी ngasai moina iramdaba report nungpot mayam singje loina hapaga yenga matungdadi Sister Abhaya se adum murder ne habase khangne na hai after 7 years ko sahi tarit ki matungdani Sister Abhaya se haline haina moina confirm tari se adubu kanana halino karina kamaina kanana halino haibamsdi amu question mark amu lai 2005 ta amuk team ama anau ama muk sare ko CPI ge moi team je manungda corruption kari kra moi manung da pressure tong na bagi matung in na khang dem team je tum hong dra lai renga sagi 1999 da tawhiba team ni mi sing duna pha badi ngamdre moi na di hoi moi dum nusigi Abhaya do Sister Abhaya do hat pani di haire adu bu karam maina kanana hal inu haibu di khangba ngamdre question mark oin lai gre adu na 2005 sida team mana ama muk sare team zina no ba saraga su moi na thijalaga su investigation je makha ta na sathabaje ngamdre ba moi je pressure ju court gi pressure ju lae
adagidi ngasai activist mayam nan mayam jana so saubagi protest mayam everywhere Kerala sida tawlere adoga moina mayam na so haise sister Abhaya gi body je yam thuna ka dobagi phumgrino mai gi mafi maron ka dobagi sikana dawrino mai thadoino adoga mai gi masagi my personal diary bo destroy tawe aduna powerful people je kanano noi thisan dabaya roi haina court na pressure among tawre adagidi activist mayam nan mayam convent ki nan mayam sina harau moi gi pen daba mayam do sorok ta morcha tawdana haidi rally satana khotana tawra lai basida CBI sida automatic pressure lai adagidi ka sai CBI gi team ano sina mu fresh mu kanu tawre moi 2007 sida nong na pass out tawrokpa singja mu khallaga mu fresh team mu sare fresh team sina yengsala matung da di new evidence si je moi phangdoini hojikti by 2007 da di case investigation da lai se sahi trauma su sale adagi mayam witness mayam lai gre adagi di mayam di si bazu yaw gre kuiman da na sahi trauma ha je adagi di khara ngasai witness wana bazing duzu oiningre ai na ubudo lale khole na turn taw buzu yaw gre adubu khangawdana kadai dagi no ama witness ama sigi ama tholakani ko tholakpasina whole case moina change tawbaneba asigi witness se kana bunate kai ordinary mamuli oiba huran ba mani sigi huran ba jemana 1992 da huran ba wairing aida mana witness wana thole edoga mai maming sina adaka raju oina kawi adaka raju sina hai se 1992 gi matam sita maje huran ba oina yam chatlamme adoga mana mafam dagi huralaga adudo koi kano da yontek thatek yonbham da yolaga my family amasung mage dum mabuk thanna ba chaba adugi thabak tawrame na adu mai thole adaka raju sina magi testimony da my witness on testimony da hai se March ki tang kudare 1992 se sigira sa pung ahum gi sai sida mana convent se Saint Pius ki convent da mas lai aduga Saint convent gi Saint Pius convent ki moi gi mathak se roof se sida copper line kano wire lining tawi ko adi kano khoi braja ta ba dugum da protect tong na ba khona ba adugum gi copper se ma je huran ba chatlame ba ada numit se ma Saint convent ki roof da kakhalaga copper wire huran ba lak ba mana huran ba lak pa se da mana kaino ma witness so ni ko mage sigi witness so je mangon da shock oina sagi ba amasung magi mind fresh oina leghibani mana huran ba gi changak pa gi timing mana roof ki dai da lairing ai sida ahingi moiziki pung ahunga tarapase ai amaduna sagi adaka raju na huran megi mathakta roof ta ka khatoi tawringa sida ziki convent ni Saint Pius ki convent sida nupa ma changak pa ui ada mana kanano ni nungdang sida nupi hostel sida changa isi bona majina kitang paktharaga yen sida priest ama changak pa ui ko priest se mana masakhangba priest ni aduga mai adugi matungda priest ama mu inari priest ama inara padagi ma curious oireni haidi kaino ni nungdang hingsida nupi gi kaino sida changai si bona ma se mathaka katabida moina sangi na ma tumina inara bjani inaraga hojiki priest ani se kitchen room gi da changi bjani changraga mana adagi nga lairinga sida nan nama mu thokle nan nama thoklaga moi ani se join tawdoine kitchen sida ado hojiki mana uriba priest ani se amasina mana masakhangba ngatani ko father Thomas Katur kauba mane adagidi father Jose kauba mane aduga ngasai gi nan ama moi join tawrisina sister Shefi na moi ji kitchen da mana udoine ma sina yamna strange oiba bizarre oiba incident ama mana ui numit se but he was helpless ma do Canada ma do halaga Canada kari haisige ju khangdre yamo ma ju huran ma chaline do kari guma mana police ta chalagadi nang na huran ma chapani na mangon da taina bi ba haibase adum hauna sane adubu ma sina numit se da kana bu ta kai ma haidana ma ju huran da bi da do mayum da chele mana hujiki strange incident se uru badagi mayum da chelaga nungala kan sida mayam ma si pau tare mayam na smaina sister Abhaya do swaina kano da well da mathanda songtharaga sirame khole na police na haiba khotpa mayam mathanda si jama mai psychological problem lai khole haiba mayam do ta basida ma se laiba ngamdre ngasam se adaka raju se mathanda lai ma se laiba ngamdre dagi mai conscience na manung dagi nang na ubu do chatlaga police hairu so na tawba dagi despite haidi ma se na mangona taina ba haiba se 100% taina birani mana huran machatpani na adu erga su mana hai uru poto adu di haida bero ai huralaga su ai seng mangang ba huran bani haiba gi type ta ma china
adugi pause tabasida adugi nungalaga masu numitudadi ma kem chatre haidi magi report pungai re haidi sister Abhaya gi report se moina investigation waraga asumaina na magi kanu la e science mathanda sijarambani habigi report la e khole na torokpagi dagi nan mayam yaning daba dagi activist mayam yaning daba utlakpadagi majina courage manung dagi magi courage ma form tawjaraga masu police da mana uba witness tawba incident do haiba laktoine mana laaga police da wari se lire police na phajana tare matung sida mana ek chingnaba poto tawre mangon onjhallaga oina mangon tainare nang ngangi da mawa laude nang huran ba chatpani nang na hatpani na nang moina haise ma se pharani duga ma se 53 days moi remand da thammiko remand se thambasida moina mangon da accuse tawri se nang huran ba chapadu da nan namana nang je ubadagi nang ubaduda Abhaya sara Abhaya jana laubada nang na pakatana kaidodono khangladana magi makok sida nang attack tawraga ma hatoga ko hada langthabani na mangon nammaba nambadagi adakara jusna haise aina tawbana te aisunu tawte aina hariba munai wari se kadobi tabidrino aina hariba posene kadobi witness ne kadobi yaningdrino haina adakara jusna mazu aina tawbana te na yelaga ju 53 remand ma days remand thamaga ma police ki magi torture se third degree ki torture se mangona tawbidana phudana saidana khotana tawre tawraga su adakara jusna mana sungya yadre mana blame the law so yadre moina pressure tawri se blame the nangna hatpani haiwana nangna hatpani nang adu haraga di nang kanu tawni police ka cooperation tawbagi nang kanu gi nang dandi do sahi do ya moi kholoi do toroi da tawroi kai nang manipulate tawna bem kan honari do adakara jusna sunga yadre aina tawbanati aina haribo wa haise se tabiyo haibase police sinjina amda taw yadre different kind of torture tawra matung da zumana yadabadagi di upai lerakadana amu bribe offer tawri haidi paisa nung kanu paisa thumjagi paisa pige thabak pige dagi mai machagi private school da kanu tahunge school ka hanbige adagi di mai gi mayumbo haidi mayum amaga laibige just mangi flat laibige nang asida confess oraga nang blames law haina police na haise nangna ngangi do kana pung thajaba yaba wanate adubu nangna sigi blame se lawragadi aina haidoji kana huran ba lair ba huran ba amna kadobagi mayum pamoi kadobagi paisa pamoi kadobagi thabak secure job kana na pamoi macha jing do private school da chahi chupa moina lade tamhan ge high school dobai pamoi adu eraga su adugi kano do khoigi kay tare ne apam do phampa magasu magi ngasagi mana haise ai adudi ka ina mi hat badi confess su taw toroi aina hat pana te na raju sna chap yunga leire raju sna chap yunga leibidagi di magi mamana ba sabir ko am lei ko magi saina kano da kachra gumba yon ba khoigi kari hatare ne ayotek thante gumba yon ba magi kalik am lei adu su pharaga adugi manaw pa du su pharaga moi sum phudaraga moi hari se naina adakara juna kano se Abhaya gi case mana hatpani se sir bas mana hatpani haibase noi hayu hairagadi noi su sumaina kano tawgani kano paisa phangani natragadi noi su huran bagi pot lairaga yon ba yawbani na noi su swaina dandi chawna phangani khotkani na haibasida mai ngasai gi sabir jiga mai manau pa ga na su kadi khanga ga leire haibadi adakara juna adumaina mi hatpagi kari mo kanau na kai hade mana mi hatpasu na te ma de just simple huran ba ne no magi huran ba mana aphang mo huran lo khara do yolaga kholaga chaba mi ni man hapna te na moi singna di stubborn oraga strong da leibado haibadi moina lowroi haina upai le ka na sagi moina phure bribe tore yadre mamana bazu tore yadre yarakta badagi upai le ka na police singina mu mangona mu lai se nang phare do di nangi criminal gi case mayam nangona palani sini manang mana tawgi pathaina gi huran chinthi gi mayam ama palaga nang chahi punchi chupa nang jail da lehani na hai moina kano case tawni mangonda case tawni haibadu da su yadre raju sina yadabadagi moina police moi investigating police officers singina falsely kano tawduni ko evidence plans tawini raju gi against da aduju 40 other criminal cases ta hai maze atopa nipu gi criminal cases ta maze falsely evidence plan tawbiraga maze jela thambidoi ni adoga sigi mayam da thijala matung sida mayam na letter moina revent taw kana boina khangakpa gi matung ina thijan bagi matung ina moina khangai se asigi mangonda aranba kano to is criminal case sauri se matam duda superintendent oiba police ki TK Michael Kaubana hapona nampura tawbana haibidagi tawbani haibase mu reveal tawrani ad magi sigi tholak maji anauba
newly formed team jina sigi matang sa khangpadagi adagi news media mayam se tholakhat mayam jina haise Raju jina adugi matam duda hairabani chatlaga mana witness of a poto hairabani adubu karido bagi hanna yingdrino police na karigino mangona da magi kanuse magi witness ki magi testimonies e sagi case da hapam dri kai gino moina khutapta ma thanda sijabani haraga loisali se kari gino haibagi question me am lai kari gino Raju na ngang ba waje duga kari gino Raju gi testimony yaudri se khotri se haibagi amu mayam se hekta nai nare degi Raju ji ju man haije despite ai chehi traum ngai mamang da ai chaluraga ai haijaru rabani adubu ai je lana jela thame upai lektab degi moi ai thadopane adubu ai huzik su aina mitta in ugiba poto ai huzik seng na uri ai seng na khangi ai haigani ai criminal hoi ai macha criminal myam ai am tawre crime macha huran begi crime am tawre adubu ai huran bani duga sigi mi hapasidi aina natte aina uba poto moina yabida bani na masu strongly khoi misai gi news kan wase thokla ga mana wa se pachana ngange kanana kamai tawunu khot finally 2008 ta misai gi adaka Raju gi testimony gi matung inna Father Thomas ne sister Shefi ne aduga Father Jose se sisna main suspect ne Abhaya gi murder case ta haina moise kana moina name tawre matung da moi arrest tawraga court trials haure ada moi gi defense lawyers na Raju je koi gi criminal ni mana ngang ba wa se loba yaroi kholo haibagi adumaina ma se pen to haure adoga lawyers na magi hana magi past criminal cases me amje puthok na court ta sigi huran basina machin thiba huran ba mi ni criminal ni ma di adune mi phu bagi magi charges lai adu lai ga lai ra tora puthora pasida asagi moi gi defense sigi father ga moi gi sigi Father Thomas ne Father Jose ga Shefi gi kano sina lawyers and taurisina Raju do mana ngangi do aran bani criminal ni huran bana ngang ba loroi do ni haibagi adone ba haidi lan una bane na pen tawrai ni ba adubu Raju na haise ai loina ya jai ai huran ba tawri ai mi phuroi ai gi case pending leli ai kai sum kai de adubu ai na numit da uba ai no witness so ba adudi ai na ubani aduduga asigi hard pasidi ai na swar hapnati ai di just ai di mamuli huran ba nupa mani ai na dugi thabak to ba na haira padagi di case Raju gi favor do ina sakhre sigi matung dagi Father Thomas ne sister Shefi ne Father Jose se Bengaluru da narcotics ki tharo na haire adi moi gi narcotics moi jo hayo yadramni na narcotics so raga yenga sena ada sigi doctor in charge oi bisna Dr. Malini ko ba mana in charge so raga narcotics se tawdoi ne narco gi recording se cd ahum da tawi ko amoina tharak matam da adi moi ahum gi tongan ba individual cds ne sije Kerala gi judiciary court ta thare aduga Kerala gi high court ta amuk thare adui matung da moina amuk sigi cd je yenga kan da moina phangi je na cd se narcotics ki recording se contaminate tawre hana moi di kanano mana manipulate tawre haina moi se khangba ngame Dr. Malini je moina kaukhala kan sadi Dr. Malini di magi birth certificate ra kaino ma soi re haibagi suspend tawbagi out of town oin hairaba adu ju he ge ngone kanondo narcotics su piba loibaga ma do phangde harabagi kano oire gi ngasai gi narco gi test ki result se loishandre hai tamine loishan mangam dre sai gi doctor du ju suspend tawgramni na sai Bangalore gi narco team na hai je sigi cd si da kaimbo kano tawba laite manipulate tawba laite moina dagi contaminate tawba laite khote kan amon kem tawde khote just yengo kholona adu bu ko na yadre ko na order tawre narco gi test se sigi cd se Central for Development of Imaging Technology CDIT haiba sai da investigate taw haina moina tha ki doine sigi cd ahum se CDIT gi matungina moina analyze tawbagi matungina cd hamba se sisna Father Thomas ki neba Father Thomas ki cd se full recording se 32 minutes ni aduga 50 seconds aduga sigi cd se 30 times edit tawgre ba moina aduga second cd se na Father Jose gi ni Father Jose is now 40 minutes ka 55 second ni aduga 19 times edit tawe hai aduga last one is na sister Shefi gi ni ma gi na 18 minute ka 42 second ni aduga 23 times edit tawe hai sigi tampering ge evidence se court ta thangale sigi result se sigi CDIT kano gi CDIT gi result se lak padagi court na pressure tawre CBI da haidi original video do numi tarani gi manung da noi court ta submit tor kadabani na doina kano pire moi gi stern warning pire adu numi khani le kanda anonymous unsourced amana moi gi original asigi moi ohum gi CD se
news station amada thara magi demand se moina sigi tharak pa matungina pau da all over the moina thadu ka dabani or live and thadu ka dabani na hairaga anonymous kanana huju phoba kanana dum khangde ko sigi anonymous oiba misina thagot adi news ki channel je pirak padegi moigi local news channels na hek loi thadoga mayam sina loina khangba loina uraba nga sai gi moigi kano se original cd gi moi ahum gi kano se video je loina ma platform da online oi original recording gi matungina father thomas ka father jose ne sister sefi ga moi ahum na kaidawi haibase sumain dawm doine march ki tang 1992 gi pung mari ki timing sida sister abhaya je magi larik pa bagi ne extra larik pa doine na ma hagu chare ngada handa ma ji larik pa ba hauring ainda numi tu da yam sa bagi chanap lawe kho le ma do ising thakning ising mu thakning na ma ju kitchen da changam dai da ma na bising ke da korum ga ma ji kitchen da changaga fridge se hang to ga ising yari ngai di ising do lok thok ke tawring ngai sida chakhum da gi makhon yam na weird oi ba moi gi store room se makhon am tare makhon tarak pasida sister abhaya se adi kari no ne na ma se khallaga kai no makhon je yam na kai no ma yam ni weird oi makhon am taye na ma na mai gi store room se da bottle je pairaga hang to ga yeng sida father thomas ne sister sefi ne no father jose se compromising position da lerma ba haibadi natabali se sat lerma ba mai store room sida adu ubada sister abhaya je khangaga mai gi bottle je thadagi dani makotagi thadaraga ma je shock chatlaga leringai sida sagi father ani dusu adagi sister sefi dusu moi shock chatle chalaga ngasai sister abhaya sina tawbam ma janga tang second khara muti shock chalamaga ma sina mafam dagi chini ge tawbujani chini ge tawbusida sister sefi sina adugi store room da laiba yot singjang ama mana pairaga chen tanaraga kanu sister kanu gi abhaya gi makok da singjang jini yan bazani anira yan bazani ba magi sandal magi ta haraga ma se da wan tharaga leirena wan tharaga leiraga moina yenga khallinge o ma je sira male hana adu ma di wan tharaga leibni adai sida father jose di yaude hai moina habido kanu siga father thomas siga sister sefi ga sina thangaga ujiki moigi gohado adada langthagani ba adada ne magi thanga pula pada magi sandal ma tahuraga moina well moina sigi goha sida langthagani nga sai magi head injury postmortem the head injury le mido singjang na yan begi ne singjang ani dak yan begi ne mana makuk ta le mido adoga magi makhwang se abrasion hana khot pi khop le mido na ma do chingaga puraga chat begi ne na adumaina aduma confirm tare adugi thodok sine ba ngasai gi raju duna ugri se raju sina sagi priest ani do chakhum da changi bido maju inaraga yengaga sister sefi tholaga moiguna edi sigi chumba thakma kanu natabali sa chatlingai sida sister abhaya changba se man uhobneba uhawraga mana tawriba thawuk tole uraga madi helpless oire madi meyum na chelaga mai wakhanda police na dum thijalaga phangadra na dubu police na sister abhaya gi matang da siran turan nga mathana sijabne khopre tawudagi man hairubada sagi wari se police atakontam da police na moigi higher authority moigi catholic ki higher authority da yaurambadagi priest moi father go moi power me am laibani na moi sina raju sida oina namjalaga sigi sister go moina convent amada lai khoirambam lai tin kanu aigi khoirami ba tin ba mafam da moina natable chatle habase siji mapana thoga ga di yam tina chawba huge scandal amala ani na adu kupna ba khona badani ba moina raju da injalaga sister abhaya mathanda sijayen hairamise sigi cd je air to mutung nagi cbi gi team jinna la ga moi humje questioning gi pukhala kanda adagi atopa mi sida hangma tamda mayam sida confirm tawre haidi father thomas ka sister sefi ga je sise moina zum moi gi church adai da dum khara moi saint thomas ki congregation gi manung da dum khara ngangna bjani habadi matai manau dom tawba koina bagi type ta tawi kholi adagi di father sefi kano sina father thomas na magi kaliktaga mi atopadaga no mas maina sister sefi je aigi nupi ga chapmanai kholi kaina ga haiba adagi mabani se lolo na unaba se adai da dum moina rumor di oiraga adu yongna di adu maina tawrongani di moiju khangudaba adu confirm tare adagi moi gi questioning tawre sigi moina questioning tawra matung sida 2009 sida moi ahumak bel thadora ga khara lera kanda father jose se sidi magi makut amta yaude madi sagi natabali chatpadu da participate tawru bhatani adugi kai makem yaude khoti madi nu adugi numitu da one time khak lak pani khot pani na tawudagi madi moi ki ma kanogi abhaya gi si basida makut yaude na madi clean chit pire adagi 2009 dagi na 2019 box
मोगी कोर्ट केस तौ लेरे फादर सेफ कनोने सिस्टर सेफी ने फादर थॉमस ने मोय अनि की कोर्ट केस से तौरे हेयरिंग आफ्टर हेयरिंग तौदना लेरे दुगा फाइनली डिसेंबर की 2020 दा केरला की हाई कोर्ट ना फादर थॉमस का सिस्टर सेफी के से मोगी कनो माई कन्विक्ट तौरे हबदी मोयना हातपनी हाइबगी कनो से एविडेंस से फजना खंगागा कन्विक्ट तौबदगी लाइफ इन प्रिजन ओइना पुसी सुपा जेल दा लैबा हाइना थम्मनी इसागी नार्को की टेस्ट की रिजल्ट ने अदगी राजो की रिजल्ट की बतुंगिना दुगा कोर्ट्स ना मोय अनि सु लाख मंगा फाइन तौरनी फादर की मागी लाइसेंस लोनमक कट ऑफ तौरे दुगा सिस्टर सेफी की दुजु हन्ना मुहन्ना कन्वेंट चंगबा यारोय हाइना राजूना जु सीबीआई दा लीगल बेटल थांकले मंगोंदा 53 to 58 days torture तौखिबा खोटखिबा माना ngang लौगिदबा केस ना हाना लोइसन यारो पोतो मोइना मागी वा लौबिगिदबा खोटखिदबा मा तो चरो मयाम दो अदुगी केस सांकले हुजि केस तो तौरिब्रा खंगदे और आई थिंक मोइना इन ताबदा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तौगरेना हाय अदे मयाम आई वरी साइड लोइसन जरगे मयाम ना आई वरी से नुंगारगदी लाइक तौबियो सब्सक्राइब तौबियो अदुगा आई बु याम थुना 100k यौहनबिरो मयाम 100k यौबगा सरप्राइज अमा आइसु कन तौजरके फोंजरके अदु मयाम ngasi gidi से लोइसन जरगे को बाय